Rosa. Sagana udah jajan. Yang apa? Tuh. Eta teh gajah rek enom. Si goblok. Gajah enom. Aduh. Mana ya? Siapa kerja gajah enom? Ada yang kakak umur-umuran nyari dah malam kerja gajah enom kan? Nah mereka, ay, kabayang kita gajah, ngelek boboko, ngelek ngileng lem, siang gede kumaha boboko nasi. Oh udah ayam, oh mana kegenting gajah sete, nah sete, gajah perung lagi. Yuk karunya mah gajah kate oh gede tapi penek ini jadi kulit putih ya belum juga jangan dong sih teh Allahu Akbar sering lapar ya tahu yang lapar itu kurang jajan yuk jajan naon bubur gajah si goblok cuma jajan angeus we mah resep bubur gajah mah naon atuh lamun bakakak gajah beuki age bakakak gajah kumaha ngadangkakeun tadi aya gajah ngadengkak anjing ampun ya Allah ya Rabbi segala bala ai kenyang gajah ngenom alah alah Lola, di Malaysia? Iya di tukang. Ya gajah pindah kontrakan. Ampun Gusti, ampun. Siapa bala ampun, baik. Gusti, ampun. Aya naon yang tadi weuh kieu cu. Gajah datang. Rata siapa kolot teh belum. Ayo masih kakolot ke gajah belum. Halo Akbar. Gajah tulalena sautan. Dina sira cancrot. Allahu Akbar. Naon deui? Aya gajah mamawa kantong. Rek sakola PAUD. Cepot. Nah, bapak berotot. Tadi teh gajah-gajah teh kaing. Di muka gajah. Gini siang ngebahas kantong. Tah mengabubuk kantong aing. Nah, dari bapak nurutan gajah mawa kantong. Si edan kebida-bida teh goblok. Tah kolot teh. Siang. Jadi duhan kolot teh. Jadi garing. Kebida-bida teh babatok siap. Aing jadi hargaan kuliah aku siang disebut gajah. Kebida-bida teh siap goblok. Kebida-bida teh. Carakan kelakar seri kayak gajah darah tinggi kayak gajah marah-marah darah tinggi lekseter aduh terbeak mana apa nih ya apa adalah kayak gajah setru cuma tulawai menjeceng kalau gue celak yang hedang ngarana Gusti bagus ampun masyarakat sekakolot kolot kudu dihargaan belum
Pabina-bina teuing sateu aya. Naon jangan ketik ngagebrus. Naon aya gajah digebrus. Sugan teh weuh gawe di dieu. Kayak di dieu mah aya gawe. Was kuring digejebur kana gawe. Ieu dadang ngadulur-ulur. Bener was ye kuring. Digebrus kana gawe. Sugan teh di dieu mah weuh gawe. Was ye kuring. Naon merong. Itu semua mau gitu-gitu. Loh kadengina. Saya tadi geus karolot jan. Era saya teh ngomong gitu-gitu. Aya gajah tuturut mudi.